y'ukwezi n'umwe ku migabane itatu y'inyenyeri bigiye kwijimishwa, mwese mube maso. Ku migabane itatu y'amazi meza mugiye gusharirizwa, muzayanywaho nukura zicwa nayo, hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Ku migabane itatu y'amazi mugiye gusharirizwa, muzayanywaho nukura zicwa nayo, hahirwa umuntu wizigamiye ameza. Ikizira cyahanuwe na Daniyeli ubu kimaze guhagarara hera, ab'Iyudaya duhungire ku misozi, kuko gucungurwa kwacu kuri